này chứ. Accra uncle đó na hay. Kan khala cái mà nên chỗ nó mà khal mấy cả. Tại hiện nay nụ chuông á. Lagi nak Delhi kopi ya. Katian na sila chung ka khal do tho ka kala khal le. Hian Taj Mahal kan pan me ka ni Accra kong hi anong khop mai mil thasi thui si kem som lu ga ti ta lang ai hey dar so pani la min som li nia Accra khuwa khat thang ni Accra khuwa ka thang Taj Mahal ka thang cha to ni zinoi lai mai reporter Kamsai News 1 channel guys is Hian Yamuna River cross down na tuyum lo ni tuyum mang lo tay te khop mai loi mai Itu south. Ayo one way turun yang sot lampang sot yang aing lo. Yang mau bangin one way lo ni. Yamuna ni Yamuna Accra ang to ko mai ti zo no bridge ka tlan ya lui kan cross a sim chep to ni game level lam lu suan channel sagin Kamsai hi Accra fort ni kan kal do lo ni ba sa boli nga ngai Taj Mahal kal zo chenga hey Taj Mahal parking ani Ani ko po ni Accra. Oh, ako rin no? Taj Mahal? no first time Delhi? First time? no not first time Delhi many times? yeah ngay Westgate sang kan luta te kan guide ani ah ha ayan Kamsai News 1 channel Taj Mahal campus chuka ka daw ni ito na yun 41 degrees Celsius niya sai na lumnuam ko eh Shahjahan na tayo mo doon eh Front side, 11 behind. 11 plus 11, sir, 22. That symbolic took 22 years to build. Beautiful black writing, that is Arabic quotation of Quran. They written here, Surat al-Fajr, meaning so tason Taj Mahal alaw lang nga tayo lang si alaw ni so tayo po tason naman eh oh dami ang hay tayo oh sakop may so Taj Mahal chuni tani angkal to na angkay yan ang lalaki ang kup may hay ha angkal ta tayo no hindi kup may ano puye yeah the height of Taj Mahal from the bottom to top 81 meter. Can we see the pinnacle, which was gold? So British took the gold, left on the brass. So 10.6 meter. And look at the minar, the tower, 51 meter. Going to clean soon. So behind the dome, it's still already scaffolding to clean. But they're going to be clean in front of the park. So June always every year, clean Taj Mahal with Indian mud. We don't need any like chemicals, something to clean them up. No, because that is by nature, non-porous. Put the coffee, tea, cold drink, whatever, after polish become white. That's the beauty of Indian marble. Taj Mahal. But you think Italian marble are the best? It's not. It is soft,
and the porous. Indian marble harder and non-porous. Otherwise, scaffolding not good for Siya lamat ini. Nung sa iyo mo na ako ba? Kan ya raw ka. Give me a Kan phone. hato me mani. May mos. Take off the glass. Mos kaniya. Boss. Marble lang ani. Wow, sang tukua. Ni sal tu ka ngai nam law. Alum ni. Khai kan phang zo ta. Sa tu wa. Chung sam re ko pe lo ni. Research sia som li pa ya cho no. Thil ti an pe o mi lo. Ka ka chan de vel sia kan de mi ka. Ta ngar ngar. Okay. Kapute tahu. Alum lu tu kan ni. AC no working? AC kan na. I don't know bro. Ah, vot long mi. Oh, yon lo ni khai AC. Kolum khan tholu char char lo. AC ni lo lo ni. Don't worry, don't worry. Ai gai ti ni so ya. Eng mo ni le dar bazar ha ka do ni. I'm boss. Yes. So sana. Then he will show you. Please. 수원 전에 저긴 감사히.